Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Cisa Channel. Perkenalkan dulu, Rohimat. Rohimat Kumulo bukan? Ya. Ya, Bang. Sekarang kita mau mukbang nasi sama lalapan mentah, geng, sama sambal caos jeung ieu kata Mahdi bubur kacang, guys. Da orang kampung mah asa seubeul pokona mah jeung nanaon ge nya. Ieu teh konten mancang. Non mancang teh Ngobrol bari ngacacang Rohimat Kumulo. Tekah orang cobain apa bilanya coba ya. Aduh. Mat, kita mukbang, Mat. Aduh, cing lah waktu diwakun. Dirosang lagu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang cobian helanya. Yang kuno lah. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Mantap ini. Ternyata rasanya baringan, guys. Baringan enggak? Pedas ini. Pedas ini. Wah. Iya tuh ya. Terong ini. Kumaha ya? Terong ini naon? Terong hanap ini. Mantap ini dah. Terong hanap naon? Buana dulu hanap. Pedas banget ini, Mbak. Habis jaga. Mak. Mantap, guys. Pedas. Ayam amisan tuh. Kayak emes. Pedas ini, gas. Ternyata rasanya baringan, guys. Aduh. Ini apa, Mau? Bonten ini. Pedas banget ini, bro. Ada ya? Ada. Ternyata rasanya baringan, guys. Loh. Duh, hujan-hujanan begini, bro. Amis jeung lada, duh. Ya. Benar, ternyata rasanya baringan pisan. Iya. Itu. Guys. Enak banget, guys. Iya, guys, enak banget. Mantap ini, bro. Ternyata air hujan membawa gurih, guys. Mantap banget. Biakanya. Ngon. Ngon. Pedas. Amis tuh. Mantap banget ini, bro. Bro. Pedas banget ini. Mantap, air hujan ini membawa gurih, guys. Aduh.
Mantap banget guys. Aduh. Panggilan kan guys, ini. Guys, mantap. Mantap ini. Nah, mama lah bang. Ternyata dia jagoan guys. Terus. Rasanya anjing banget. Air hujan. Campur sama bubur. Ya, mana Mantap. mantap banget. Ternyata benar seset yang kebudayaan kita dong guys. Iya. Oh itu ngarana bonteng. Gonteng. Oh, lintimun. Lain. Lain. Lain yang timun. Gonteng. Cai mah. Terong. Lain terong kieu mah. Kucubung guys. Oh, kucubung. Aduh. Naon guys? Pedas. Gas. Amis. Air hujan membawa gurih ya. Iya. Mantap. Mantap ini. Bang, cukup sekian ya video kali ini. Ternyata habis juga guys, bisa segini. Banyaknya air hujan. Iya. Takut dia sakit perut, pusing nyeri betul ya. Tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video-video selanjutnya ya guys ya. Waalaikumsalam.